Nkuko mubibona hano n'urukino rugomba guhuza umugwi wa Interstar hamwe n'umugwi wa Buja City, urukino rw'igice cya kane gishira icanyuma cy'igikombe citiriwe nyene cyubahiro mukuru w'igihugu cy'u Burundi. Urukino ruratanguye hajya Akimana Trésor, Gilbert Bibe, Pele kwa ifashe na Abdul Karim, Ibrahim Ali, teye umupira ajya ariko Akimana Trésor kuri Edouard, Abdul Karim akateye umupira imbere ajya Simeon akabahereje ajya mugenzi we Kalonji akabahereje Hassan Bizimana kuri Shauri ete centre ajya corner y'umugwi wa Interstar. Nkuko nabivuze akaba ari urukino rw'igice cya kane gishira icanyuma cy'igikombe citiriwe umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi. Indundi TV twishikiye hano ku kibuga cy'intwari kugira tuberekane uru rukino. Ndazi yuko abantu benshi ntibashoboye kwishikira ku kibuga. Ibi ni bimwe bifasha abanyagihugu bamwe baba bafatiriwe bakaca barondera urukino kuri Indundi TV. Hajya umupira ukabafasha na Trésor hajya kuri Edouard akaba te centre hajya ariko hanze bariko bakina urukino. Hajya Kizimana hajya ariko Kalonji Hassan Bizimana, Simeon kabakoza akazi gakomeye hajya kabereje Jimmy, Tambwe Floribert hajya kuri Musa kuri Minani, anachukua Sinzingaye Fabrice akimwona pale Akimana Trésor, inapigwa pale kwa Fabrice akirudisha kwa Eric Kalonji akimwona Edward anapenya pale, Edward anapiga pale bale, lakini corner kick. Edward, tizama gisi alivyowachanganya mabeki wa timu ya Interstars. Goalkeeper pale Abdul kajaribu kudaka mpira na kuachia, lakini corner kick pale inapigwa pale, bado Eric Kalonji pale anafanya kosa pale, anamfanyia kosa, kadi ya njano kwa Eric Kalonji. Ni Fleri anarudisha kwa kichwa pale. Edward mchezaji machachari sana. Edward anachenga vizuri sana pale, bado ana mpira pale, hajamaliza, anaitia cross hapa lakini bila mafanikio. Beki ya timu ya Interstars inarudisha mpira ule pale, anachukua pale Hamza kirudisha hapa kwa Shauri akimwona Hassan, lakini bado mpira unachukuliwa na wachezaji wa Buja City. Edward anachenga vizuri sana, Edward anafanywa mazambi. Edward anawalazimisha wachezaji wa timu ya Interstar kuri Isa kawaereje Abdul Karim kuri Isa akaba ya confident akabateye umupira muremure agaraba Bizimana Hassan, ariko nakosa Hamza hajya akabahereje Isaac kuri Tambwe Floribert kuri Hafiz hajya kuri Ibrahim Ali, mapasi meza cyane hajya Ibrahim Ali kuri Hafiz kuri Hamza akabachenze hajya neza cyane, akabahereje Ibrahim Ali akabateye centre kuri Bizimana Hassan, ariko nobone birarangira kore ikosa. Lazar anapenya vizuri sana, inapigwa shuti pale, lakini
bado mpira unachukuliwa na Lazar. Lazar akirudisha hapa kwa Edward. Edward anachenga vizuri tena, anaipiga pale, lakini corner kick. Ateye mpira muremure w'umutwe wa Lazar. Lazar kuri Jimmy. Jimmy hajya ariko confident akaba mwasi umupira. Isaac hajya akaba mpira no gushubirwa mu kibuga n'abasore ba Interstar. Confident akaba asubije inyuma kuri Abdul kuri Minani akaba ateye umupira imbere y'agaraba Bizimana Hassan. Umutwe yajya Hamza kuri Amim Hafiz kuri Ibrahim Ali yajya akaba ateye tecenze neza cyane Abdul Karim agarko Edward. Igice cya mbere kirarangiye, imigwi ibiri inganije ubusa ku busa. Teye umupira muremure hanze, umupira no gucegamo ku metero 6 n'umunyegori wa Buja City Nyembo Patient akaba yereje Fleury Sizingayo Fleury akaba ateye umupira muremure yagaraba Akimana Trezor akaba takaje umupira gafana Ibrahim Ali no Trezor ateye ajya ariko Minani Trezor Simeone akaba ateye centre ya umutwe wa Edward kuri Jimmy hajya Jimmy no afise umupira akaba yereje Gilbert Bibe ajya kuri Jimmy taishuti muteye shuti kabisa para wasora Buja City kabisa, pasi nziza cyane kuri Eric Karonji yaga kuri Arerimana Emmanuel araba mugenzi we ariko confident. Butoyi Fleury yaga kuri Simeone akaba yereje Gilbert Bibe change pasi chenga yambere asubije Trezor kuri Jimmy ariko Jimmy yari yarariye kuva kera. Confident teye umupira imbere ariko Simeone akaba agwariye n'umutwe hajya umupira kwa ifasha na Isaac teye ariko n'ubu birarangira. Abdul Karim teye shuti ariko Nyembo Patient. Fabrice akasubija kuri Jimmy umutwe wa Abdul teye ariko amuteye kabisa ku maguru yiwe ajya n'ubu birarangira. Lazar ajya Abdul Karim. Gilbert Bibe akaba heje ajya Jimmy akaba asubije ngaha kwa mugenzi we, pasi nziza cyane kuri Jimmy aga teye centre umutwe umusore Edward arawushije igisindo kabisa, cyari igisindo cyiza cyane ariko umunyegori wa Interstar akoze akazi gakomeye cyane. Tambwe Fleury subije ngaha kuri Ibrahim Ali, Abdul Karim, Gilbert Bibe, Hamza kuri Abdul Karim, Isaac neza cyane yaga Isaac kuri Amim, teye amapasi meza cyane kuri ikosa penalty y'umugwi wa Interstar. Abdul Karim musore ko aravyifatamwo neza cyane hano kibuga c'Intwari. Inge turabe ni Abdul Karim aga igisindo cy'umugwi wa Interstar gisindwa na Abdul Karim. Lazar haya kuri umutwe yaga Fabrice kuri Simeone, Gilbert Biberko, Tambwe Floribert kuri Amim Hafiz
Hafiz hajya kuri Bizimana Hassan. Hassan Bizimana akaba takaje umupira hajya. Ateye pasi atabona. Teye umupira imbere hajya umutwe wa Minani. Abdul Karim. Sole alikuwa vifata neza cyane hano ku kibuga cy'intware, akaba yaregeye Floribert kuri Amim Hafiz. Amim Hafiz kuri Ibrahim Ali kuri Amim kuri Floribert kuri Ali. Amapasi meza cyane y'abasore ba Interstar. Mpira gwafasha na Hamza akaba pasi nziza cyane kuri Abdul Karim hagaba teye shuti igisina cya kabiri. Igisinda cha kabiri. Nyembo pasia nigeze abona umupira uciye kabisa. Abdul Karim ararangije kabisa uyu mugwi wa Buja City. Abakinyi ba Buja City bararyamye kabisa. Bibe akabareje Lazar ariko Ibrahim Ali umutwe kazi gakomeye cyane gakoze na Hamza akaba kijijurwa Isaac pasi nziza cyane ariko kabazibiwe neza cyane hajya Fabrice kuri Abdul akaba zibiwe neza cyane na Hamza kuri Isaac ariko Isaac abatakaje umupira. Abdul kore ikosa. Fabrice Abdul Karim kuri Amim Hafiz aramukorera akantu ajya Amim Hafiz ateye shuti hanze. Tambwe Floribert ko yuko kama ni watatu. Acha Musa nani iko nafanya ajazaga acha confidence subijenga kuri Jimmy ajya teye shuti kwipoto kabisa. Nobo Ibrahim Ali akabareje no musore ateye shuti confidence umutwe wa Simeon. Urukino rurarangiye. Abakinyi bose ba Interstar bariko barasenga kabisa. Urukino rurangiye umugwi wa Interstar wireye umugwi wa Buja City ibisindo 2-0.